Voilà.
Zdaj imamo na vrsti še eno pesem z naslovom Raw. Ta pesem je taka balada, mistična, pač ta besedilo se boste videli, oziroma ne vem, če razumete vse, ampak to besedilo je tako pač o odnosih med ljudmi, ampak ni prav ljubezensko, tako da raw.
Najlepša hvala. Še dve. Bomo igrali. A pa še eno podobno. Kjer bomo pa že vlagali? Kjer bomo? Ponovili bomo eno pesem, pa bomo pa še eno zapis zaigrali. Tako da dve dobite. Pa je, mislim, uro nas priganja, vse drugače pač bi lahko igrali, ampak ja. Tako da zdaj bomo ponovili eno avtorsko, da si boste zapomnili, kaj je bila bolj na začetku, če koga ni bilo, da boste zdaj slišali. Naslov Nosi tvoje je, potem pa še eno presenečenje.
Hvala. No, preden gremo še zadnjo pesem, ne predstavim mladeniča na bobni, Rosko Liber. Mladenka na bas-kitari Neža Pavlović. Mladi kitarist Žan Zolja. Jaz sem pa Aval. Kako smo s časom? Zdaj, nam je zelo žal, ampak jaz mislim, da nas bojo pregnali. Gospodična iz ekipe Prulčka, kako izgleda? A še eno ali končamo? Ok, to bo zdaj zadnja pesem in je priredba, bo pa sami dva odigrala. Najlepše se zahvaljujem članoma, da ste dobro izbrali, podobno aplauz. Mi bomo pa odigrala še Dželem Dželem. Si me dormito me te que me te ama. Si me dormito
dva člana, Neža in Rok. Še enkrat bom predstavila, da si zapomnite, jaz sem pač Aval plus minus, mi zdaj skupaj igramo, tako da ime benda je tudi Aval plus minus, če si boste želeli pogledati na spletu muziko, pač je AVAL in za znaki plus minus, pa še rekli so mi, da moram v angliščini povedati. Ker supposedly there are a lot of foreigners here and foreign visitors from abroad, so I have to say everything in English as well. So we are very glad to have performed for you, and I should present my band members. This is Rok Stoliber. On the drums, Žan Colja on the guitar, Nick Pavlic on the bass. So, if you would like to listen to my music, our music, you can search Google and type AVAL, with like signs plus and minus. So Aval plus minus. And there is one single already on the web, so you can search it. Its title is Lifeline. And we will be very happy if you visit us again and visit our show again. I post all the dates of the coming shows on my social media, so you can search that as well, Aval plus minus. So that's all there is to this promotion. So we were really happy to perform here. I felt very good. You were a great audience, and hopefully we see each other again, and with many more people. Thank you. So this would be our goodbye for tonight because we are running late. The time is coming for the closing of the club. So enjoy your stay, enjoy your night in Ljubljana. If you are not from here, uživajte še naprej ta večer, tudi vsi, ki ste iz Slovenije. Želim vam prekrasno poletje in upam, da se vidimo na prihodnem koncertu. Mi smo ful uživali, upam, da tudi vi. Hvala.